Ikaze kuri mwese mudukurikiye aho muherereye hose. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagiye anyura mu nyamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko mu mikino. Amakuru yacu tugiye kuyahera hano mu gihugu cy'Ubwongereza aho umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Thomas Tuchel agiye gusubira ku kibazo cya Jude Bellingham utishimiye gusimburwa. Umutoza w'igihugu cy'Ubwongereza Thomas Tuchel yavuze ko imyitwarire ari ingenzi kandi ko agiye gusesengura yitonze uburyo Jude Bellingham yagaragaje ko atishimiye gusimburwa mu mukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi ubwo bakinaga n'ikipe ya Albania. Bellingham yakinnye umukino we wa mbere kuva muri Kamena mu ntsinzi batsindaga ibitego 2-0 itirana, ariko ageze ku minota wa 84 yaje gusimburwa n'uwitwa Morgan Rogers agaragaza uburakari no kutishimira icyemezo cyo kuva mu kibuga. Uyu mukinnyi wa Real Madrid amaze guhabwa ikarita y'umuhondo kandi yari guhabwa indi y'umutuku bigatuma atemererwa gukina umukino wa mbere w'igikombe cy'isi. Thomas Tuchel yaburiye abakinnyi be kwirinda amakosa yateza amakarita atari ngombwa cyane nyuma ya Cristiano Ronaldo yahawe ikarita itukura kuwa kane bigatuma ashobora kubura igikombe cy'isi, kubura mu mikino ibiri ibanza y'igikombe cy'isi kizaba umwaka utaha. Thomas Tuchel yabwiye ikinyamakuru cya BBC ati ntabwo nshaka kuvugaho byinshi ariko ndahagarara ku magambo yanjye, imyitwarire ni ingenzi no kubaha abagenzi bawe basimbura. Ibyemezo birafatwa kandi umukinnyi aba agomba kubyemera. Yongeyeho ko Morgan Rogers nawe atishimiye gutangirira ku ntebe kuko ashaka gukina buri gihe, ariko bamuha umwanya wo kuruhuka kuko yari amaze imikino myinshi mu ikipe ye. Bellingham yagaragaje ubuhanga ariko asoza arakaye cyane. Uyu mukino wari umwe mu mpinduka zirindwi Thomas Tuchel yakoze kandi Bellingham yerekanye ubuhanga bwe mu gusatira no mu bwugarizi. Igikorwa cye cya nyuma cyari ugushimira Harry Kane wari umaze gutsinda igitego cya kabiri. Hanyuma abonye ko asimbuwe ahita yerekana ko atishimiye mu buryo bwagaragariye buri wese. Abasesenguzi barimo Stephen Nork bavuze ko Bellingham agaragaje uburakari bukabije mu kiganiro cya nyuma y'umukino. Thomas Tuchel yongeye hagira ati ngiye kubisubiramo neza, nabonye ko atishimiye ariko sinshaka kubigira ibintu binini. Dufite amahame yo kubahana no gukorera hamwe. Ntiduhindura icyemezo kubera ko umuntu yambaye amaboko hejuru. Thomas Tuchel aheruka kuvuga ko imyitwarire ya Jude Bellingham mu kibuga hari aho ibiteye isoni, nyuma y'ikibuga hari aho ibiteye isoni nubwo nyuma yabiseguyeho. Nubwo atishimiye, Bellingham yashimiye abafana kandi ashimira na Thomas Tuchel asohoka mu kibuga. Iby'abasesenguzi bavuga kari ko yakoze neza. Abakinnyi nka Danny Bam na Phil Foden bahise bamwegera ngo bamubwire kwitonda no kutagira icyo akora cyamugiraho ingaruka. Abasesenguzi basanga Jude Bellingham agomba kwiyakira. Stephen Warnock yagize ati niba ushaka gutsindira igikombe cy'isi hari igihe utazakinira ikipe iminota yose ushaka, ugomba gukora ibyiza ku ikipe, si we wenyine. Kono Kadi wakinye na Bellingham mu mwaka wa 2022 we yagize ati nimara gushimira Bellingham azasanga icyemezo cyari cyo. Yavuze ati umujinya n'uburakari bumara gushira Jude Bellingham azasanga icyemezo cyari cyo. Yabuze imikino iheruka ariko Rogers ari mu bihe byiza kandi ashaka kwerekana ko ari we umukinnyi wakabaye ubanza mu kibuga cyangwa se muri ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Yes, ariko n'uyu mukinnyi Rogers akaba ari umuhanga, akaba ari rero byifasha no mu gihugu cy'Ubwongereza. Tukaba rero tugushimiye wabanye natwe muri aya makuru. Komeza ugubwe neza uri hose, ariko wibuke gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Turakunda neza cyane.